Maphorisa va le ka vuthala bya nsulavoya leyi nga balesela mukhandziyi wa bazi eFlorida eJoni mixo wa namuntlha. In this regard as well, I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the Office of the President, the entire presidency, and extending to the entire executive arm of government. President wa Kenya William Ruto o herise na wumbisi lowu nga vanga madzolonga eka tiko leriya. Baka hina lawa imong ya Xitsonga eka SABC riperile. Ku baleseriwa wansati a lova ebazini eFlyhof eFlorida exifundzeninkulu xa Gauteng mixo wa namuntlha. Ku hehliwa leswaku nsulavoya leyi nga balesa a yi tsutsumile emovheni endzhaku ko balesela. Movha wo hava tsariso kumbe number plate. Ku hehliwa leswaku mubaleseri u khandziye bazi ra metro exitichini xa mabazi hi xikongomelo xo kuma muhlaseriwa exitichini xa mabazi lexi landzelaka. Loko bazi ri ri karhi ri famba, muchayeri wa bazi u tlhele a twa mpfumawulo wa xibamu lexi a xi ri karhi xi khokiwa. Mufambisi wa City of Johannesburg Floyd Brink u hlamusela leswi nga humelela endzhaku ka sweswo. What we do know is that the person got onto the bus and at some particular point he cocked the gun, and one of our the bus driver managed to hear that, and at that time when they observed that, as they came to a specific bus stop here in the area and the deceased wanted to onboard the bus, that was the first time where he then shot the first one. MMC wa swifambo eka masipala wa Joni uri u tshemba leswaku ku balesela loko ku kunguhatiwile. What happened is the perpetrator got onto the bus at the previous bus station, and then when he got here, the driver had him cock the gun. That's when the driver stopped the bus. The passengers tried to get onto the bus. The perpetrator then fired two shots. The deceased and the other passengers ran away. The deceased fell on the ground with another lady. The perpetrator went there. Whilst they were lying on the ground, left the other lady and fired two shots at the deceased. And then he then pointed the gun at the driver who lay on the engine, and he then walked away, a white Polo with no registrations front and back. Maphorisa va ri mufi u ringetile ku tsutsuma a lava vuhlayiseki, kambe u vuye awa a nga se fika ekule. U vikiwa ku va a lovele endhawini ya mhangu. At this stage, we can confirm that this is not transport related, but it looks like a hit because this passenger is not necessarily connected to the bus company. It was just a mere passenger going wherever he was going, and the suspect seemed to know that he's boarding the bus here, and he shot only her. He was not interested in other people, but only this lady. Maphorisa va ri vele ku hlotane na muehleketeleriwa. Sweswi a va nge swi koti ku palixa mahungu wahi na wahi hikuva yi ta veka vulavisisi bya vona ekhombyeni. Hi nkarhi lowu fanaka va kombele mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko lebyi nga pfunaka vulavisisi bya vona. Kasi loko swa hatetano ku vile na madzolonga ya mintlawa ya vugevenga eka tindhawu ta vaaki va Makhalata Eldorado Park na Westbury eJoni. Mintlawa ya Varados na Fastguns va lovele hi swirho swa vona, nakona maphorisa va tiyisele leswaku 10 ra vanhu va lovile eka minhlaselo leyi. Vana va malembe ya le hansi va tlhakisiwile tanihi xikhomela nandzu. Commissioner wa maphorisa ya Gauteng Max Masha u ri ntolovelo lowu le henhla eka tindhawu leti. Information at police disposal at this stage indicates that 12 people were traveling in a bakkie on Helpmekar Road when another vehicle approached and its occupants opened fire at the bakkie. 4 women aged 37, 2 17-year-olds, a 15-year-old, and girl children aged 5 and 2 years old were declared dead at the scene. 2 men and 3 more women survived the shooting with injuries and were rushed to hospital. A 21-year-old woman escaped the shooting unharmed.
President wa Kenya William Ruto o herise nawumbisi wa xibalo lowu nga vanga madzolonga eka tiko ra rikwavo. Nawumbisi a ta engetela xibalo eka switirhisiwa swa nkoka tanihi xinkwa na mafurha, naswona vunyingi bya vaaki a va nga ta fikelela tihakelo ta siku na siku. Madzolonga ya ku kombisa ku vilela ya fikisenile ku koxa vutomi bya vanhu. To speak to the future of our country again together. And this will be on matters that are contained in the bill and matters that the people of Kenya have canvassed in the conversation that has been going on. In this regard as well, I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the Office of the President, the entire presidency, and extending to the entire executive arm of government. Operational expenditure in the presidency be reduced to remove allocations for the confidential fort, reduce travel, hospitality, purchase of motor vehicles, renovations, and other expenditures. This will cover the entire presidency and also the executive arm of government. I also propose that equally, Parliament, the judiciary, and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting the very loud message that is coming from the people of Kenya. Ku dlawe masocha mambirhi ya Afrika-Dzonga eDRC. Lava mbirhi va dlawe eka nhlaselo wa nyimpi leyi yaka emahlweni eDRC. The South African National Defence Force confirms the mortar attack on one of its bases in Sake, the Democratic Republic of the Congo, on the 25th of June 2024, which resulted in 2 fatalities and 20 injured. 4 members were critically injured, have been hospitalized, whilst the rest who suffered minor injuries are expected to be discharged soon. Families of the 2 members who lost their lives have been informed, and all procedures and processes to bring them home are in process. Vatswari lava nga lovela hi vana eka mhangu ya le ka thavene le eNyobeni Scenery Park eEastern Cape a va reka ntirho wa ku tsundzuka vana va vona eEast London. Namuntlha swi endla malembe mambirhi hi mpfhuka xa loko 21 wa vantshwa va lovile eka mhangu leyi. Vunyingi bya vona va tsandzeke ku tikhoma hikokwalaho ka gome ro tsundzuka vana va vona. Sesi endla malembe mambirhi va rila ku lahlekeriwa hi vana va vona. Van'wana va vatswari va twa onge mangu ya ku humelela matolo. Ndayoboniswa umntana mligim seqonyiwe. Umzimba lo wopepulu wonke. Kungekho nto inhle xa ndandimjongile ndathi mntanam ubulithemba lam lugqibele ebomini. Bendisithi ndakuphumelela ngawe namhlanje ndililolo. Laba ngapona batobula bankateko. Usuku lindikhumbuza into ezikakhulu ngoba nami ndandiphayana kwabantwana andiyazi noba ndanzawuthini kuba ndangabuyanga ekhaya. Ndiyabulela kodwa vatswari va karhi ku hlengeleta mali ku endla khumbi ra xitsundzuxo xa vana va vona. We want to always remember this day when our children passed away in such a way that we are looking for donors, for people who can make donations so that we can make or create a wall of remembrance where all the names of the children who passed away in that incident will be there, so that the other youth can see that on this day this is what happened and the reason behind that. So it is quite important to us as the parents, because one day we will pass on, so this need to be a reminder to them. Ku ya hi xiviko xa mbuyelo wa swikambelo swo hetelela,
wu komba leswaku vana va dlawe hi ntlimbano wa vanhu endzeni ka tavern, kambe vatswari va kaneta na xiviko lexi. Nandzu wa ku lavisa xivangelo xa mafu wu ta sungula n'hweti leyi taka ekhoto ya majisitarata wa Mdantsane. Ndyangu wa xinhwanyatana xa 13 wa malembe va le ka gome lerikulu endzhaku loko n'wana wa vona a sindziseriwe engomeni eKilday eka Jongilanga eBushbuck Ridge. Sinethemba Maziye u kokeriwe engomeni hi Sonto. Ndyangu lowu nga le Maxangweni, n'wana wa vona wa nhwanyana u yisiwe exikolweni xo yimba handle ka mpfumelelo wa vona, naswona mubi wa ngoma u lava R5,000 wa tirhandi. Va ndyangu va ri vukhomba na msevetho swi lwisana ni ndhavuko wa vona. We were informed that she went there. We couldn't allow her to go there, so we wanted her to come back home. So we asked the police to escort us so that we can be able to fetch her. When we got there, the owner of the initiation school said that we mustn't involve the police, we must come back the next day so that we can talk about it. On Monday, it happened on Sunday. On Monday when we got there, we went with the police, we were alone. So we asked the guy to let us take the kid. So he told us if we want to take the kid, we will be charged an amount of 5,000 rand. Mkhabela u ri swirho swa ntlawa wa le Msevethweni va n'wi bile loko va ta ku ta vika leswaku Sinethemba se u werile. Muaka ndhawu wa Kilday Soul Ndlovu u hehla leswaku na yena va tshame va ringeta ku n'wi yisa engomeni. Hi ku vona ku a va lave ku khoma me ntulwelini so mara va hlulekile. Amerile kwini anke Mandla hlathini hala ka ku ya ka masuku hala le kusona le xiporweni le endleni lexi nghenaka emgodini loko si yala ka masuku hala hi lomu va hume va ya kona ende a va rhotela tihunyi vo a ni nga qondanga ku va qala la jarati ra vo na rigega me. Contralesa yi tsundzuxe hi ta khombo ra ku tlhakisiwa ka vanhu engomeni. Holobye wa mfumo wa miganga eMpumalanga Speedy Mashilo u ri leswi a swi le nawini. No child or the children must be kidnapped to go to the initiation. In terms of the law, any kids go to initiation school or ingoma must have a form to be completed by a parent as a concerned parent. Must have that form signed by a parent, not by any other person, but by a parent. Now, if we come to such school and that school doesn't possess a permit, we shall close it. If the school possesses a permit and they've transgressed the rule of the permit, that person will remove that permit from that individual so that we comply with the law. We strongly condemn any action of this tendency that has just emerged now, where some ingoma owners will hire some boys and place them at some corners, who will just grab any boy who is not yet initiated, take them forcefully to initiation schools. That's not our culture. It's abhorrent and unacceptable. Mutivi wa miehleketo Moses Mkhabela u ri ku tlhakisiwa swi ni ku onha eka miehleketo ya vatlhakisiwa. If you adopt somebody, you are traumatizing that person emotionally. So the first effect that will happen, that person will be emotionally traumatized. There will be a lot of anxiety, uncertainty, and depression, because the person doesn't know what is going to happen wherever he's going. So there will be a lot of anxiety. The person won't sleep. There will be insomnia. At a long-term effect, you will end up with a person that will suffer from post-traumatic stress disorder. Ndyangu wa yimelele leswi mubi wa ngoma a nga ta swi endla endzhaku ka nhlengeletano ya vona. Hi se mahlweni mahungu ya SABC.
Commission ya Nhlawulo IEC va ri swihehlo swa vukungundwani bya nhlawulo leswi humesiweke hi vandla ra Umkhonto wesizwe i mavunwa laya nga riki na vumbhoni bya ku ya seketela. Lexi i xiviko lexi humeseke IEC eka nhlamulo ya vona ekhoto. MK Party va tlhontlha mbuyelo wa nhlawulo wa n'hweti leyi nga hundza. Loko swa hatetano swirho swa vandla ra Umkhonto wesizwe a va ri ku kombiseni ku vilela ehandle ka khoto ePietermaritzburg Magistrate eKwaZulu-Natal. Ntengo wu fambelana na mutirhi wa IEC loyi a hehlwaka hi vukungundwani bya nhlawulo. Vandla ra MK ri ekhoto ri lava leswaku mbuyelo wa nhlawulo wa n'hweti leyi nga hundza wu yirisiwa. Vandla ri hehla leswaku ku vile na vukungundwani byo tala byi nga endleka. Hambiswiritano eka maphepha ya khoto IEC va vula leswaku swihehlo swa MK va nga swi tekeli ehansi tanihileswi nga ha onhaka vito ra khomixini, nhlawulo wa 2024 xikan'we na vumbiwa bya tiko. Khomixini ya emahlweni vula leswaku MK va hava vumbhoni byo tiya byo seketela swihehlo swa vona. IEC va lava leswaku khoto yi bakanya xikombelo xa MK na ku tlhela va hakerisiwa tihakelo ta magqwetha. Emasunguleni ya n'hweti leyi vandla ri kombisa leswaku ri ta hundzela ekhoto ya matiko ya misava hi swihehlo swa vukungundwani bya tivhoti ta nhlawulo wa n'hweti leyi nga hela. Murhangeri wa MK ka xifundza xa Moses Mabhida Reggie Nqobo u vule leswaku ka ha ri na milandzu yo tala leyi nga se mangariwaka ekhoto. The purpose of this march, we are here to voice our anger and disagreement that there is one suspect that is appearing in court in connection with the theft of our voters, MK. Nqobo u ri vandla ri ta emahlweni ri tlhontlha mbuyelo wa nhlawulo wa swifundzankulu ni wa tiko hinkwaro. Matsalankulu wa SAFTU Zwelinzima Vavi na nhloko ya Solidarity Research Institute Connie Mulder va ri mhaka ya ku lwela swivandla swa vuholobye swi nga onha swinene eka mfumo wa nhlengelo. Vativi va ri GNU yi fanele ku rhangisa emahlweni vukorhokeri bya nkoka eka vaaki. President Ramaphosa u languteriwe ku tivisa kabinete ku nga ri khale. Even though on the fundamental issues there is a broad agreement between the ANC and the DA about how they want to restructure the economy, but there's still some important differences that worry us. For example, the example we are making of a demand by the Democratic Alliance that we must scrap the national minimum wage and that we must amend the Labor Relations Act and other pieces of legislation, including employment equity, to ensure that the employers have an unfettered right to fire workers at will. Quite simply, South Africa desperately needs economic growth, and the way to get that going is with four things that we hope that they will focus on. The first is that when you flip a switch, the lights actually come on and they stay on, that this can be sustainable. Two is that when you open a tap, the water that comes out of that is drinkable and fit for human consumption, which has become an ever larger crisis. Three is that when you put something on a train, it actually ends up at the harbour and gets loaded onto a freight trawler in time and timelessly, which is critical for the economy to function. And four would be that if you break the law, there are actual consequences, so that we can establish law and order. Shana na wa bandara ANC wa Step Aside wo hlawula ndluwa wo siya Hove game. I xivutiso lexi taka endzhaku loko tolo xirho xa komitinkulu ya vandla ku nga NEC Zizikodwa a hlambanyiwe tanihi xirho xa palamende. Kodwa u hlambanyiwe mavhikinyana endzhaku loko a ya ekhoto la a hehliwaka hi vukungundwani bya mali ya ntsengo wa 1.6 million rand. Ku hlambanyiwa ka xirho xa ANC tlhelo NEC Zizikodwa tanihi xirho xa palamende swi endle leswaku ku va na swivulavulo ehenhleni ka nawu wa ANC wa Step Aside. Kodwa wa ha ku rhwexiwa milandzu ya vukungundwani. Nawu lowu wa Step Aside wu lava leswaku lava nga langutani na swihehlo swa vukungundwani va tikokela etlhelo eka migingiriko ya mfumo ni le ka vandla. Kodwa wa ha ku tshika ntirho tanihi holobye wa mitlangu, vutshila na ndhavuko. All I can say is that we've noted that the step-aside policy of the ANC will kick in, or shall I say the constitution of the ANC will kick in. Leswi milandzu ya vugevenga ya ha ku sungulaka, kodwa u hlambanyiwe tanihi xirho xa palamende. My innocence, I think the state case is non-existent, but that matter, I'm not here about it now.
we'll ventilate other matters when we have time at an appropriate platform. Kuva kodwa ari xirho xa palamende swi ngo veka ka xiyimo xa kahle ku rhangela hofisi ya vaaki eka mfumo lowu wa vukombo hambileswi a nga langutani na milandzu ya vugevenga. As part of what you may deem the renewal process of the ANC, there's no doubt in my mind that the ANC is always going to struggle to do this renewal, because the stock of leadership it has is not one that is, inspiring, untainted, and it's always almost like a matter of time as to when will I be found out that I did something wrong and I've been charged and all of that. Swatetano vanghana va ANC Khosatu na murhangeri wa ANC Veterans League Snuki Zikalala va sole swinene ku hlambanyiwa ka Zisikotwa. ANC avakumekangi ku ta angula. Ndzawulo ya rihanyo va rivavilerisiwa hi ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu lava khomaka hi ntungu wa mavabyi ya marhuda kumbe monkeypox. Tolo ndzawulo yi tiyise leswaku vanhu lava nga lova hi mavabyi lawa se i vanharhu. So contact tracing or tracking of the cases have been really difficult. I think the circumstances of the cases are contributing to that. Mpox is a disease that is transmitted through close skin-to-skin contact, and in most instances, sexual contact. So we are seeing that cases are reluctant to share certain personal information, which one can understand. And similar challenges have been seen around the world where Mpox have been reported during the multi-country outbreak. So contact tracing is underway, but it is not ideal, and teams on the ground are having to find or try to find different sources of information to try and make the contact tracing process as successful as possible. We are worried about the outbreak in the sense that the severe cases that we are seeing are mainly affecting unmanaged HIV patients. And this is in a country where HIV testing is readily available, where antiretroviral treatment is available. So it's actually quite a sad state of affairs that we are seeing these severe cases of Mpox because of people not seeking treatment for HIV infection. Randi webukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar 18 rand 23 cents, pound 23 rand 6 cents, euro 19 rand 50 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 34 cents. Minkavele ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,298 hi awunsi, platinum $998 hi awunsi, nxavo oil mbisi $84.95 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha hi khense swinene vulanguteri bya n'wina riperile.